Pametno da trošime električna energija. Investirajte vo energetski efikasni uredi. Ajde, zaštedi domaćinski so Neptun. Do 22. januari. Znači, dobro poznato lice ovdje kao Krakov, da. Veselin Vujović, 6. pat na svetsko prvenstvo, 3. pat kako igrač, 3. pat kako selektor. 3. pat so treta različna reprezentacija. Беше со Словенија, со Србија и Црна Гора, сега со Иран. Колку е сега различно во однос на претходните твои настапи како селектор? Па sa Srbijom i Crnom Gorom i kasnije sa Slovenijom nekako smo išli kao jedna reprezentacija koja ima šansu da osvoji medalju. I to je bilo sa pozicija sile. Da si drugačije razmišljao, drugačiji kriterijum i kvalitet. Sada sa Irancima sam totalan outsider i taj osjećaj mi nije baš drag, niti mi je poznat. Jer ne smatram da bih trebao ići na jedno takmičenje kao outsider. Sve naše šanse da napravimo nešto prolaze preko prve utakmice sa Čileom. Kod mojih igrača je Čile jedna reprezentacija, ne znam, kod mene to je jedna reprezentacija sasvim normalna, po mom kriteriju mislim da ćemo pobijediti. Neko će reći ovaj Vujan nema pojma. I kasnije ne znam šta će biti, ja sam rekao samo mi da dobijemo danas, a posle ću da sedem, da se onako raširim i da gledam Crna Gora, Španije i da uživam ako je moguće. Pa kasnije ću da vidim, ali je velika razlika između onih svetskih prvenstava i ovog kojih sad učestvujem, upravo iz ovog razloga kojeg sam rekao. Имавте проблеми со играчкиот кадар, дали сега сте комплетни, дали сите ракометари се тука, сите се со виза и колку е напредната играта на Иран од твоето доаѓање? Може ли, секогаш си вечен оптимиста, може ли твојот оптимизам да го донесе тој резултат кој што и ти го посакуваш веројатно и во Иран? Ja stvarno mislim da su jako puno napredovali. Ja sam imao puno više vremena nego ostali selektori da radim, jer ja zaustavim prvenstvo, 10 dana se budem sa reprezentacijom, prvenstvo se nastavi i oni su meni dozvolili takvu, i sad smo počeli pripreme ranije od ostalih. Rad mi je remetilo to što smo ovde došli na jedan turnir, a nekoliko igrača nije dobilo vize, došli su juče umorni, danas je utakmica, ali bolje da su tu nego da nisu, ajde tako da kažem. Na islamskim igrama u Konji u avgustu mesecu uzeli smo medalju, jedan fenomenalan rezultat. Ovdje smo igrali jako dobar turnir, od Poljske smo izgubili 4 ili 5, onda smo s Belgijom izgubili lagano jer smo mislili da smo bolji i to je odmah velik znak, ali smo dobili Maroka koji je iznenađenje afričkog prvenstva i dobili smo Koreju, prvi put u istoriji Iran pobjedio Koreju, Koreja koja je jedna ozbiljna reprezentacija i veliki protivnik i za evropske. Nekako sa te daske ja gledam ovaj nastavak. Stvarno smatram da smo bolja ekipa od Čilea, gledajući sve snimke, analizirajući sve ono šta je Čile, šta je Iran, i igrački i kako god hoćete, mislim da je Iran bolja reprezentacija. Kada mi pobedimo Iran i Čile i budemo na neki način jako blizu druge runde, sve ostalo je za mene čisto uživanje. Utakmica protiv Crne Gore, izgubio, dobio, neću razmišljati, Španija je reprezentacija koja je favorit svetskog prvenstva, a ne naše grupe. Za mene da odigramo dobru utakmicu, da se ne obrukamo, da nas ne ponize i to je u ovom trenutku dovoljno. Ono što je interesno, во овој хотел се 8 репрезентации, тука и Македонија, тука и Црна Гора, тука и Шпанија. Со сите тие некако си поврзан на одреден начин. Црногорец беше селектор на Македонија, играше во Шпанија. Еве, нас не интересира колку ја следеше, например, македонската репрезентација до сега. Што сметаш дека може овој млад тим предводен од Кирил Лазаров да направи на ова првенство? A mi smo bili u Katovicama do juče i kad smo se spremali da krenemo, stigla je Srbija, pa je stigao Katar, pa je stigla Slovenija i sad se ja pozdravljam tamo sa svima njima i Sale Brković, srpski trener, kaže meni, pazi da ne pogrešiš u kojoj si reprezentaciji, tako je nešto slično i ovdje. Pratio sam Makedoniju, gledao sam ih utakmicama sa Hrvatskom,
čini mi se da su se jako dobro predstavili, jedino što mi smeta da je to previše golova. Znaš, ja nekako ne idem na to da izgubim 40-37, nego da pobedim 22-21. Drugačija liga. Koliko god razmišljamo o modernom rukometu, o trčanju, ali mislim da Kire ima dobru viziju, da je napravio jednu grupu zdravih igrača. Jasno je da je smena generacija u Makedoniji. Makedonska javnost će oprostiti, ajde da kažemo, neki ne loš rezultat, ne mogu da naprave loš rezultat. Samim plasmanom na svetskom prvenstvu su napravili dobar rezultat, treba imati strpljenja, tim momcima treba iskustva, velikih utakmica, ali neće se lako predati, mislim da mogu da naprave oni i nekih iznenađenja u svojoj grupi. Што по тебе би било изненадување во групата во која што е Иран и во групата во која што е Македонија? Може ли да има некое изненадување или пак однапред може би се знае кои три репрезентации ќе продолжат понатаму? Pa iznenađenje bi recimo bilo da Iran dobije Čile i Crnu Goru. To je već iznenađenje. Tako, isto da bi za mene bilo prijatno iznenađenje da Makedonija prođe u drugi krug. To bi za mene isto jako bio odličan rezultat i jedna velika škola za te igrače. To su za mene iznenađenja. Da li će se desiti, to ćemo vidjeti jako brzo. На крај, многу често заминуваш па се враќаш на Балкан, сега моментално си далеко од Балкан. Какви се плановите на Вујовиќ? Останува во Иран, може би ќе се врати во некој балкански клуб, во некоја репрезентација, или ќе чекаш да заврши светско првенство па да видиш кој селектор ќе добие отказ? Pa, kao ptica selice, znači kad dođe zima, onda ja idem u toplije krajeve i tako. Nije, bre. Tako ti ponude, tako odlučiš, nema tu nekog plana u glavi. Ja imam ponuda da ostanem u Iranu i generalno to sve u redu, ali ja ću ipak sačekati svetsko prvenstvo, da vidim kako se odvijaju stvari, a sad da ću u januaru napuniti 62 godine. A nekako mi je predaleko tamo. Gledat ću da ipak negde to bliže budem, pa i da uživam, malo mi je već vreme. Ovo je sve bilo velika tenzija svih ovih godina, sad bi bilo vreme da radim negde sa uživanjem. Ти пожелувам среќен роден, мислам дека беше 16, така 18, така да можеби на 18 ќе славиш пласман во следна фаза со Иран. A daj Bože, eto, hvala, to bi bio dobar poklon.